Dobrodošli u Gradsku pračionicu. Ja sam Mihajlo Kovačević, a u današnjoj emisiji upoznaću vas sa načinom na koji možete da napravite mešavinu kafe ili, kako se to često kaže, blendiranje kafe. U prethodnim emisijama imali smo prilike da se upoznamo sa osnovnim karakteristikama arabike i robuste, što će nam biti dobra polazna osnova u pravljenju našeg zajedničkog blenda. Najprije ćemo se upoznati sa osnovnim karakteristikama kafe prema zemlji i kontinentima na kojima se uzgajaju. Brazil, kao najveći proizvođač kafe, uzgaja kafu koja ima prilično neutralan ukus, srednje punoće ili, kako se to često u krugovima dobrih poznavaoca kafe kaže, ravan ukus bez specifičnih aroma. Kao takva, gotovo da nema italijanskog blenda koji u osnovi u većoj ili manjoj meri ne sadrži neku od brazilskih kafa. Da se preselimo na Centralnu Ameriku, gde farmeri u Kolumbiji, Kostarici, Gvatemali, Nikaragvi uzgajaju kafu koja ima blago voćne arome, ali slabije punoće. Treba da napomenemo da su ove kafe i čokoladnog ukusa ukoliko ih ispečete tamnije. Sada ćemo se preseliti na afrički kontinent koji uzgaja najcenjenije kafe. Posebno u krugovima dobrih poznavaoca kafe, ove kafe inače dostižu i najveću vrednost na svetskim berzama zbog svoje specifične i retke arome, ali jako izraženog citrusa. Kao najpoznatiji uzgajivači na afričkom kontinentu su Etiopija, Kenija, Malavi, Burundi, Ruanda. Ne čudi da na takmičenjima gotovo uvek pobeđuju kafe sa afričkog kontinenta. Na azijskom kontinentu kafe često imaju zemljani i drvenasti ukus. Inače njih karakteriše i velika punoća i velika krema prilikom pripreme kafe. Najpoznatiji uzgajivači kafe su Indija, Vijetnam, Indonezija i druge zemlje na azijskom kontinentu. Sve ove zemlje koje smo pomenuli na svojim plantažama uzgajaju i arabike i robuste. Treba da napomenemo da pojedini farmeri na svojim plantažama uzgajaju i specijalne sorte kafa, tako da njihove karakteristike odstupaju od onih koje smo mi ovde pomenuli. Sada kada sve ovo znamo, možemo da napravimo blend prema sopstvenom ukusu. Napišite nam u komentarima koja je vaša omiljena mešavina kafe, a ja ću vas, kao i do sada, pozdraviti našim dobro poznatim sloganom: izbori se za ukus, probaj različite mešavine kafe i napravi blend prema svom izboru.